Yola vipi? Tacha vipi uza wica gahunda we twari twumvikanye ngo uransanga imuhera saa 2 none turinze guhurira mu nzira nje kukureba. Ako man Union nawe ugira imiharo kuko sinari nshitse bro. Gushikana kimwe no gushikira igeni kintu twari twumvikanye ngo turavano saa 2 none ubu nyene ni saa 4. Nimba gushikira nimwe ni gushikira igihari ikindi ubwo saa 3 na saa 4 ni bimwe. Nango kundikiza cyeza amarizo mu mafuta. Ubwo saa 3 na saa 4 baye bimwe gute kandi imwe zandika icyende ndikandikishwe icumu. Ibyo ntitubitindeho we vuga nimba uri ready dutangira akazi. Ariko abantu so kumenya kwishira hajyoshe. Kare nakazi. Nagaki. Nagate. Sinagogo Jojos. Ako muzamunya. Mwagiye mureka gutukisha umurimo. Kare nagatego. Why you look me like that? Unumva nka ufite irindi zina ugaheza. Nagaki none. Nakazi kuko natangiye mbikubwira. Yaje bire nyine abyimbirije umusango nakazi. Wigeze nagira appel d'offre kugira ngo uvuge ngo nakazi. Ako unihaye iyo rimwe na rimwe nanje nkureje mba mbona ubwenge bwawe bwarajago. Ubwo buri kazi kose ushaka kumbwira ngo ngombwa wakoresha appel d'offre. Example kaba ede ni ngombwa wakoresha appel d'offre. Ariko nje mba numva sometimes nkakazi kubiyede katari professionnel. Urakabonye se nimba katari professionnel ngerageje kwibuka neza ntibambwiye uko so yakora kiyede. Continue. Yego yaragakora nyine. Ariko iwe nyine hari ukuntu yakaza akora ku nzu z'ama etage cyane cyane kizi babo bakana. Wamaze reka kuguma usambagurika. Mukivi yakoze kiyede yaragikoze. Ahubwo mbwire nimba uri tayari tugende. Je kuba ready ho ndi ready gusa fuko barakazi kari professionnel kuko amashuri nize sinumva yuko ushira mu kiyede. Umva rero Union nshuti yanjye kubwiza ukuri. Akazi tugiye gukora rero nta tandukaniro bihari cyane n'ubuhende. Usiko bagufasha kagiye kagira ama avantage menshi. Ku kazi nyine ndikumbwira ahubwo mbwire neza ayo avantage. Ayo ma avantage rero umuntu wanje sayandi. Ushobora kubona Imana mu buryo bwihuse ubwo ndavuga bashobora kukwica. Kigira kabiri bashobora kugukuraho dépense y'amaguru abiri bazugura inkweto imwe ubwo ndasigura ko kundi kumwe baba baguciye. Jesus is Lord. Cyo rero no kigira gatatu bazogukuraho uburemere bw'amajwi ndavuga ngo urumva azotema kumwe cyangwa batema bibiri. Ndore na Bibiliya ni kwivuga ngo wumvishe byinshi azobazwa byinshi. Yesu ko numva katari akazi ari ubuzima. Ushaka kumbwira ko jyamati kose wari wantejeje. Ari uyurufu. Ariko wibuke ko nawe batagufasha ububikiriye kuko ubuzima ni gatebe gato. Nibushaka bakadisha kumbati bisigura ko tuje kwiyahura mu buzima. Foto umva Union tuve mu mandazi turaja kwiba cyangwa tuja kwiba mon frère sinkubembere. Hako ndi ko muri avugana du confidence twinshi ngaho tugiye kwiba ari iwanyu mon frère. Ase ubundi mbere kugenda kwanza kwiba iki tugiye kwiba. Ico tugiye kwiba si ikindi. Ni inkoko. Kandi burya rero nkubwire wa muntu we inkoko ni ikintu bibana ubuhanga bwinshi cyane. Hari kirari ni. Je nanze ngo tugiye kwiba imyembe cyangwa nyumbati none tugeze ku rwego rwo kwiba n'inkoko. Ese ubundi nimba ndabajije nabi. Izo nkoko tugiye kwiba bazibonye kwande. Utambwira ko ari umuturanyi wacu Zaroti. Jesse no gendura mugabo ni mubi. Ko nanumva nka wawe ikora ibintu ka utaramwira. Weno tugenda afite inkoko za mutoyi. Scha. Ako nje mfite ubwoba niba dufata. Urabyumva nawe sindimo. Weno ndimo. You're the last one. Complete the mission. Kosa nga ufite ubwoba. Akagenda none nagira ubwoba kandi inkoko zitureba. Tukakure. I want problems always. Ako ndibesha nizere ko ari imiho ku mugongo wanjye. Are you playing? Continue. I don't know. Izi nkoko muzijanye mwabitutumye. Ndavuze ngo mugende muzisubiza mwazi ubu nyine mwituze. Nsanze ari nakana kawe k'inkoko. Murakarya ari kabisa. Mugende mugaruke duke muri kibazo. Mugende.
tubabarira muze mbabaranje ndi padiri ndebera nk'abahungu beza nkamwe ngo mwize umwuga wo kwiba uzi ko kwiba bizana kwica nejo mushobora kwica mwagiye mwihangira imirimo mukava mu bintu byo kugenda mukorakora ndabica uyu munsi umenye ko je ntangana na mwibye benshi mugira ngo abantu bose barangana mugira ngo abantu bose bateco kimwe maze no kubura izindi nkoko zitatu zose muraruka amasharu ubunyine ahubwo tugende hari icazwa aho ngaho turi amasura ameze nk'ay'inkuba dore ukuntu barimo kureba ninde wabatumye mwabicucuma By no good now. hawe ko muhaye mubushanyi indimi mwitumye muransobanurira neza n'izindi zose zagiye murazishura kandi mushobora no kuzishura muri no mutuburi muzamukinisha abantu muzamugira ngo abantu bose nabo kwibwa Umanya nkubwire grand frère je no buzima busanzwe ngende nigipfu singira n'ubwenge ngiye kwisigura uno muhungu habaye garambira ngo dufite kazi ngo arantu ngo abonye ngo dukoko ngo twamwamba wiwe ngo aratumubwiye ngo azogende ngatumuzanira ngamuheza ifaranga none ganjaraza arandeba mu gitondo arambwira ngo tuje kuzitora nje sinarinzi karizo kukwiba none nje reka nkubwire n'ukuri kw'Imana mfite n'ibipapuro zo kwa Rujantu nje sebwenge ntiburaje kugihe uno muhungu je niwe wanzanye kandi nje sinarinzi karizo ubwizo mbabare sinkeneye gupfa sindabyara ndebera ukuntu gisa urimo kubesha ngo nta bwenge ufite none waje gukorakora mu nzu y'abandi uzi yuko ari inkwaro ugiye gufata mu gihugu ntabyinshi nisiguza nje urebye buri isura yanje gusa ntinasa n'ubwiza uyu mungu nuzi unyigisha z'ubwiza mu buzima busanzwe n'impano yiwe yo kwiga kuko sinumva ukuntu ushobora kuza nkano ngo twibe inkoko nje nkanamubwira ko binagoranye ko inkoko rero inkoko zawe buriya nje nabifataga ariko buriya nta na kimwe nariye kuyikoresha ahubwo uyu nguyu niwe byinshi wamubaza kandi ari wari ufite nini wakayongowe dore amenyo ameze nk'ayo munywi w'ubugoro muransobanurira neza ko murango nje ndimo ndakira ahubwo buriya nje ndanarenganwa kuko nje nafashe inkoko nkuru niwe wafata agaswi afata akajya gatoya ubundi akwiriye guhanwa kuko yafashe umumi neza mbereka ibinini basinje ko ndi n'umusazi mwari muzi uwo mwaje kwiba umuntu uje kwiba nkamufata muha ibihano bikurikira igihano cya mbere muca ikiganza cyangwa mucira ukuguru mu ivi cyangwa mumena ijisho mwemerewe guhitamo buri wese igihano kimwe ariko kidasa n'icya mugenzi wiwe mugize imana musanze ndi mwiyinga ry'ihudumu kandi niwo munsi wa nyuma kandi nje ufite kwigisha ndababariye ariko Bibiri iravuga ngo muhane muteshe munahugu nigire hano no Jesus is Lord. By no good. ndebere babaswa za nkuko barazijana